Waalaikumsalam. Aduh, ngapa sih lu, Pet? Ini pada dulu pada pegel. Pijitin gue kayak. Ah, kagak. Lu mulu minta pijitin. Ya. Kali-kali lah gua. Tuh. Yaudah dah, kita undi aja gimana? Kalau pakai koin. Boleh? Oke. Kerjain dong. Nih, gue punya koin nih. Lu pilih angka apa pilih gambar? Angka dah. Oke. Nah, kan gue menang. Gue pijitin gua. Nah, ya sahin buat lu. Aduh. Mulus banget gua. Gua berak. Ntar ya. Suwe kalah mulu gua. Tangan aku pada pegel lagi. Loh, sambar gledek. Ini mah namanya gua dikerjain. Bener-bener bocah kunyuk. Ya, air habis lagi. Dang. Tanyain air. Dang. Bodoh amat, emang gua pikirin. Nian juga gua tidur. Buset, deh tuh bocah panggil malah molor. Apaan ini? Kayak tai, belecetan begini. Lah, Pet, lu belum cebok. Aduh, kan airnya habis dong. Maaf ya.